iraje munini we munini we muganya nyireberunga urwase igitugu akawe urwamakanyo ubuhuru rutazika mugizenga rwa nzovu y'imirindi akawe rwese intambara icekanye imitanzi hora na sakayumba twayica umugenzunga yikubita mu rwano urwamira rwirenze icyutira kikwiza ihungira mu birunga agawe izayo ziratabara. Muri kumwe nanjye Esperance Mukashema na James Munyandinda. Abanyarwanda abanyarwandakazi mbanje kwasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana abakunzi banje abakunzi ba radio televiziyo ubumwe mumaze iminsi mwibazaho ndi ariko ndahari mu minsi mike muzongera kumbona nanjye ndabakunda kandi ndabakumbuye tubafitiye ibiganiro byinshi tubafitiye impinduka nyinshi tuzajya tubagezaho ikiganiro cy'abari n'abategarugori ikinamico yitwa ijuru ry'iwacu muzajya mwumva ikiganiro cy'urubyiruko ikiganiro cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muzajya mwumva ibi utuntu n'utundi tubafitiye rero ibiganiro byinshi kandi bashimishije hari n'ikindi kiganiro muzajya mwumva cyitwa kimuhana kaza imvura ihise mukomeze rero kandi mukomeze mugire ibihe byiza mukurikirana radio televiziyo ubumwe uyu munsi ingingo ya mbere irarebana n'ikibazo cy'abacikacumu ikibazo cy'abacikacumu kirakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda muri no minsi mwumvise umudamu witwa Damange Iryamugizi Ivona umucikacumu yarahagurutse avuga akarengane kandi barafinda yita akarengane k'ibihekane ariko bamuteye imijugujugu baramututse none bagezaho naho bamuhimbira ibisekuru ngo ni umuhutu ese ko umuhutu bimuza kumucikacumu James Munyandinda mbanje kugusuhuza ngo ikaze kuri radio televiziyo ubumwe abacikacumu mu Rwanda bamaze kubihwa mu kirenge kuri leta ya Paul Kagame ubu ngubu baravuga ko bapfobya jenoside kandi leta ya FPR inkotanyi ivuga ko ngo yaje gukiza abatutsi bari mu Rwanda abacikacumu abapfa baricwa nande abarigiswa baricwa nande ese wapfobya jenoside yarakubayeho ikindi umuntu wese ko uvuze ko ari umucikacumu noneho bakaba batabyumva kimwe ab'umuhutu ese ko umuhutu ntabwo umucikacumu ndagira ngo usobanurire abanyarwanda James Munyandinda umucikacumu bivuga iki umucikacumu ninde utari umucikacumu ninde James Munyandinda ijambo ni ryawe. Murakoze Madame Esperance kuba mwantumiye kuri radio ndagira ngo mbansoze abakunzi ba radio televiziyo ubumwe kandi mboneho n'akanya ngo usuhuze kuri icyo kibazo rero cy'abacikacumu nicyo guha ubwoko uriya mudamu w'intwari Idamange Ivoni ibyo ngibyo ndagira mbivuge mu buryo bubiri ikintu cya mbere bambaje mu mucikacumu ninde kuri Kagame na Ibukaye na CNLG ye umucikacumu n'umututsi n'abatutsi gusa batishwe n'interahamwe n'abakomando ba Kagame bari muri izo nterahamwe bica abatutsi n'abahutu ni ukuvuga ngo abacikacumu bari mu context ebyiri bari mu context ya Kagame y'ikinyoma ivuga ko abacitse ku icumu muri jenoside ari abatutsi gusa
noneho ashyiraho amashyirahamwe nka Ibuka na Senerije yo kurengera abo we yita abacikacumu bonyine b'indobanure b'abatutsi. Ariko twese ukuri tuzi nuko muri jenoside yo muri 1994 ntabwo ari abatutsi bishwe gusa. Abatutsi bahigwaga n'interahamwe ku mabariyeri no hirya no hino bakicwa. Ibyo birazwi, ntabwo dushobora kubica uruhande habe na gato ko n'ukuri. N'abahutu batemeraga amatwara yo kwica abatutsi barishwe muri iyo jenoside, bicwa n'interahamwe, abandi bicwa n'abakomando ba Kagame. Icyo ni cyo cya kabiri. Hari abahutu nanone, abo bahutu maze kuvuga bishwe bazira kwanga kwifatanya n'interahamwe kwica abatutsi, bafite ababo bacitse ku icumu muri icyo gihe cya jenoside batapfuye. Bo Kagame adashaka kwita ko ari abacikacumu, we na Ibuka ye na Senerije ye. Nuvuga Kagame we nk'umuhezanguni n'iyo mitwe yashyizeho ibiri, Senerije na Ibuka, imitwe mu by'ukuri y'abahezanguni b'abatutsi igamije gufasha Kagame kubiba inzangano n'inzigo mu gihugu cyacu. Ntabwo bemera yuko abahutu barokotse, abahutu barokotse kandi bakomoka kuri abo bahutu bahizwe bakicwa n'interahamwe, abandi bakicwa n'abakomando, ntibemera ko ari abacikacumu. Hari abahutu bishwe bazira guhisha abatutsi, bazira kurwana ku batutsi. Abo bafite ababo babashije guhonoka ubwo bwicanyi. Kagame, Ibuka ye na Senerije ntibemera ko ari abacikacumu. Imubyumve neza. So kubera iki okay, icyo ngicyo kiraho. Ni ukuvuga ngo hari n'igihe cya jenoside nanone ahantu hose nk'uko tumaze igihe tubivuga habaga hamaze gufatwa n'ingabo z'inkotanyi, abakomando basubiraga inyuma bagatumiza amanama hirya no hino mu gihugu bakica abahutu. Bitwara bivuze babatoranya no mu makambi y'impunzi yari mu gihugu imbere, internal displaced camps, bakabatoranyamo bakagenda bakabica. Muri abo bafite abavandimwe babo, abana babo, abagore babo bacitse ku icumu. Ntabwo Kagame ashaka ko bazapfa bafashwe nk'abacitse ku icumu. Now tujye ku kibazo cya Idamange yuko ngo bamwise ko ngo ari umutukazi, ngo afite ibisekuru ngo by'abahutu. Ubu ngubu nibwo batangiye kubizamura. Oya, okay. Oya, niba bavuga ko afite ibisekuru by'abahutu ari umututsi, ibyo ngibyo ahubwo hazaveyo umututsi amane ku kuboko arahire ko mu gisekuru cye nta maraso y'abahutu arimo. Urumva? Azamane ku kuboko ntawe uzabona. Uzahere kuri Kagame. Kagame bene wabo bazaga kumusura bavuye Igitarama bakaza kumusura mu Kiyovu. Agera naho atanga ababwiza ko yabirukana ntazongere kugera iwe. Urumva? Urumva? Kubera iki? Kuko bo ntabwo yashoboraga kuba ni ukuvuga ngo bya bindi bavuga ngo namurebye ngo mu maso ngo ubona ngo asa nk'abahutu. Urumva? Namurebye mu maso mbona asa nk'abatutsi. We yabonaga bene wabo bose bazakumusura mu Kiyovu basa nk'abahutu. Uwo ni Kagame. Niba ari babyara be bamwe, abandi nabo mwase wabo, abandi nejo bundi hari umwe nabonye kuri YouTube avuga rwose ejo bundi avuga ati jewe Kagame dukomoka mu gisekuru kimwe. Urumva? Ariko wasubira iruhande ugiye kumureba ukareba na Kagame ukaba wavuga uti ntaho bahuriye, ushingiye kuri bya bindi bareba ngo amazuru ngo amasura ngo ibiki. Urabyumva? So ibi byo kuvuga ngo kanaka
ngo ni umuhutu 100% nta kanunu k'ikijojoba cy'amaraso y'abatutsi afite mu mubiri we, ni ukwibeshya. Ni ukwibeshya. Ushobora gushaka, ushobora kwirirwa upima, iba hariho scientific instruments zipima amaraso bakamenya ibyo bita ngo ni umuhutu cyangwa umututsi, wasanga nta muhutu dufite mu Rwanda, wasanga nta n'umututsi dufite mu Rwanda. So ibyo rero bagenda bakajyaho bakimanika, bakiyita abatutsi kuko birebye mu kirori, abandi bakiyita abahutu kuko birebye mu kirori. Ibyo ni ukwibeshya, ni ukwibeshya cyane. Urabyumva? Uyu mudamu Idamange rero gushaka kumutwerera ko ngo ari umuhutukazi, bifite uburyo bubiri bashobora kubikoramo n'inyungu ebyiri bashaka kubikoramo. Barashaka kwikura mu kimwaro cyo isi yose izi, cyo tuje tubwira abanyarwanda bose buri gihe, cyuko Ibuka na Farije batigeze bafasha abana b'abahutu. Urumva? Barashaka kugira ngo bagaragaze ko uyu nguyu Idamange yaba ari umwe mu bahutu bafashijwe na za Farije. Urabibona? Ntabwo ari byo. Barabizi yuko badashobora na rimwe kuba barafashije umwana batabanje kureba iyo akomoka mu kagari, ku murenge no kuri Nyumba 10, bagakonfirma ko ari umututsi, ko akomoka ku batutsi. Urabibona? Ntibashobora kuba baramwibeshyeho habe na gato. Naho ubu ngubu ni nka kwa kundi Mutagatifu Kizito mbere yuko bamwica bari bamaze gutangaza yuko ngo atari umututsi. Urumva? Bavuga ngo biragaragara yuko ngo Kizito ngo buryo kubera iki, kuko ngo avugiye abahutu, kuko ngo avuze ubwicanyi bwakozwe bwakorewe abahutu ntibwitwe jenoside akanabiririmba. Urumva? Batangira kumudezinya, kumushushanya ku mpapuro, bagaragaza uburyo ashobora kuba ari umuhutu. Urabyumva? Kuko avugiye abahutu. Nuko nguko intagondwa zikora, nuko abaheza nguni bakora. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo umututsi wese utareba ibintu kimwe nabo bamureba nk'umwanzi wabo, kuko ubwenge bwabo buba bugufi, ubwenge bwabo bari ibikuri. Urabyumva? Naho ubundi uyu mudamu Idamange yakoze igikorwa cy'indashyikirwa, azatukwa, azagirirwa nabi, azavugwa nabi, ariko ntazagambanire ubutwari yagaragaje, ntazagambanire imyifatire ye mu rukundo n'ubumuntu yagaragarije inyoko nyarwanda. Akomereza aho ari intwari. Bamwita umuhutukazi, bamwita umututsikazi, bamwita umutwakazi. Ibyo byose ntacyo bimaze, ibyo ni ubusa. Icyo abanyarwanda bakeneye ntago ari ubwoko Idamange yaba arimo, bakeneye ibiri mu mutwe we, ibiri mu bwonko bwe, nibyo bashaka. Ntago bakeneye kumenya ko ari umututsikazi cyangwa ko ari umuhutukazi. Nta n'icyo umunyarwanda ufite ubwenge ibyo icyo bimubwiye. Idamange icyo dukeneye kuri Idamange, by the way, ni materiel afite mu bwonko. Biriya bintu yipakuruye akabikura mu bwonko akabitura ku karubanda, kuri YouTube, ku social media, abantu bakabibona. Ibyo nibyo abanyarwanda bashaka. Najya kuvuga ngo ni umuhutu, yabaye umuhutu se bitwaye iki? Abaye ari umuhutukazi bitwaye iki? Abaye ari umutwakazi se bitwaye iki? Abaye ari umututsikazi se bitwaye iki? Cyangwa se ibyo bivuze iki? Ibyo bamutwerera ngo ubututsi se bumaze iki? Ubututsi wamwita umututsikazi bimumariye iki? Really? Uwamwita se umuhutukazi byo bimumariye cyangwa umutwakazi? So ibyo ni ibintu by'amafuti, ni ibintu by'abantu batekereza bugufi, bareba imbere y'inda yabo, nk'uriya muntu w'umujenoside uyoboye igihugu cyacu Paul Kagame. So nicyo gihe nambivuzeho ibyo rwose ndibaza ko mbisobanuye.
urakoze cyane James Munyandinda. Mu bibazo idamange irya Mugwiza yavuze akarengane kari mu gihugu, avuga ubusumbane, avuga biriya byo kwanika amagufa, mbona ari nabyo batinzeho, avuga ukuntu abanyeshuri batiga, inzara, gusenyera abantu, kutabona imirimo, byinshi. Ariko ikintu babonye ni ugupfobya jenoside. Noneho nawe akavuga ati iyo jenoside ndayipfobya yarangizeho ingaruka. Noneho muri no minsi ubona ko leta ya Kagame yibasiye cyane abacikacumu b'abatutsi, abahutu bo rwose ni ifiseye. Ibi bintu urabona biterwa n'iki James? Ikintu cya mbere Espera, kuri icyo yavuze cya jenoside nta nubwo yayipfobeje, by the way, ntaho yigeze ayipfobya, urumva. Gusa we yavuze ko iyi coronavirusi yuko leta irimo kuyicuruza, urumva, irimo kuyicuruza nka jenoside. Sinabyumvise neza, ariko niba yavuze nka jenoside gutyo. Ikintu yashatse kuvuga, urabona ku inzibutso harimo amagufa birirwa bataze, ibintu tujye tubivuga mu mazina yabyo. Noneho abanyamahanga baraza bakareba ayo magufa, bagatanga amadovize. Ayo madovize niyo baguramo ziriya ndege, niyo bacyomoro birirwa baguramo amasaha ya za miliyari. Ariko wa wundi wacitse ku icumu, ari umuhutu ari umututsi, bo barikira isazi mu jisho, ntibatsinzi niba ariko babyita, bo inzara yabamaze. Noneho kandi ayo magufa ni ay'abacu, ari abahutu ari abatutsi. Abajya kuyacuruza ntabwo ari amagufa y'ababo, kuko Kagame yazanye se, araza aramushyingura mu cyubahiro, ntiyamujyana mu nzibutso ngo nawe ajya amwishyuriza amafaranga. Naho ngaho aho niho hari ikibazo. Ariko icyo ugomba kumenya aho ngaho Esperance bivuze neza, ariko gucuruza jenoside biri mu context nk'eshatu Espera. Hari uburyo bwo kwishyuza amafaranga nk'ubwo uvuze. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'iterabwoba, gukora genocide nk'umwambi w'ingobe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese, yaba umunyamahanga yaba umunyarwanda, iyo tavuze rumwe na Kigali, afora umwambi w'ingobe we yita jenoside cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside, akawutera uwashatse wese. Urumva, icyo gihe abarimo gukoresha jenoside mu kugira ngo acecekeshe abantu bose bahana impinduramatwara mu Rwanda, cyangwa abakritika ibyo avuga, abakritika ubugome arimo kwera igihugu cyacu. Urabibona? Ubwo ni uburyo bwa kabiri jenoside arimo kuyikoresha, kuyicuruzamo. Kuko iyo ucuruza ikintu, si ngombwa ngo icyo ucuruza cyose cyinjiza amafaranga. Hari n'inyungu zitari inyungu zifatika, zitari likide, ziri amafaranga. Urabibona? So jenoside ikoreye Kagame mu gucecekesha abatavuga rumwe nawe. Jenoside Kagame yarikoresheje mu kunyaga imitungo y'abahutu b'abacuruzi no kubacecekesha. Urugero ni ba Kabuga Felicien n'abandi benshi baborera mu Rwanda. Akoresheje jenoside kugira ngo bazamara ubuzima bwabo bwose bihishe, akama imitungo yabo, ashyira amafaranga kuri konte ye muri Bank de Kigali. Urabibona? Na ikindi yakoresheje jenoside nanone, yakoresheje jenoside nanone nk'intwaro yo kumvisha ibihugu by'ibihangange yuko bigomba kuruca bikarumira, ngo kuko bitagize uruhare mu kuyihagarika, kandi bikamureka akibera umutegetsi w'ubuziraherezo. Byo amahanga ubu, nyuma yuko abantu bavuyeho bakavuga ukuri, bakagaragaza uruhare rwo muri jenoside mu by'ukuri rwo twese tuje tuvuga, asigaye
atinya no kuvuga jenoside ku mugaragaro kuko asigaye azwi nk'umuntu wayitangije bwasaga indege ya Habyarimana wayigizemo uruhare ubwo rezaga abakomando gucenya intambwe bagafatanya zo kwica abatutsi n'abahutu watumye igira ubukana itagombaga kugira ubwo yabuzaga ONU gutabara abatutsi bicwa mu 1994 ahubwo akabuza gutabara akanga no guhagarika jenoside akanga no gutabara abatutsi bicwaga agahangana n'ingabo za ex-FARC gusa yanga gufata nibura ingabo nke muzo yarayoboye ngo aze mission yo gutabara abatutsi gusa zibambura intera hamwe n'abakomando be urayibona ibi byose bishyira Kagame mu kuba umujenosideri nimero ya mbere urayibona so icyo ni ikindi kintu nanone so ubwo n'ubundi buryo nanone Kagame acuruzamo jenoside ayikoresha nk'igikangisho nk'iterabwoba kangura urundi rugero iyo abantu bose abitwa abaperezida n'abandi banyabyubahiro bagiye mu Rwanda ambasaderi n'abandi mbere yuko bajya kureba Kagame babanza kujya kureba amagufwa y'abaze jenoside ari mu nzibutso y'abahutu n'abatutsi hanyuma iyo bavuyeyo nuko bajya kureba Kagame Esperance ibaze iyo umuntu yapfushije niyo waba uri umwanzi we butwi ukajya kunamira uwe wapfuye cyangwa se ukajya kunamira umuntu we cyangwa kumufasha gushyingura iyo ugiye kuvugana n'uwo muntu birumvikana yuko uba ni ukuvuga ngo umutima washengabaye ni ukuvuga ngo utunguka imbere ye uzi yuko ugomba gushyigikira itama ugomba kuba umuntu ufite agahinda kuko yabanje kwinjiza mu byago bya jenoside mbere yo kumureba no kuvuga ngo inzibutso za jenoside na jenoside n'itegeko ry'ingengabitekerezo ya jenoside Kagame abikoresha nk'iturufu yo kumufasha kuguma ku butegetsi ni ukuvuga ngo jenoside Kagame ayicuruza mu nyungu ze bwite ntabwo ari inyungu z'abatutsi ntabwo ari inyungu z'abahutu ntabwo ari inyungu z'abatwa ni jenoside mu by'ukuri ya Kagame nubwo tuvuga ngo ni jenoside bamwe bakavuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi abandi bakavuga ngo ni jenoside nyarwanda ariko mu by'ukuri mu context ya Kagame ni jenoside ye agendana muri marete urabyumva mbere yuko iba jenoside y'abatutsi kuko niwe urimo kwikamuramo inyungu zose ku giti cye zidafitiye ni ukuvuga ngo arayikoresha nk'intwaro agomba guhora abanguye izamufasha kuguma ku butegetsi ubuziraherezo muri make nicyo namvuze kuri icyo kibazo cya genocide nk'uko Madame Damange yabivuze nge numva nta kintu yavuze na kimwe kitari cyo urakoze cyane James kuri ibyo bisobanuro byiza uduhaye abanyarwandakazi mukomeje gukurikira radio televiziyo ubumwe ingingo tugiye gusorezerezaho ni ibyemezo byafashwe n'umuryango uriya w'ibihugu by'i Burayi aho bavuze ku kibazo cya Rusesabagina basaba leta ya Kigali yuko yabona ubutabera busesuye James Munyandinda kiriya cyemezo urakivugaho iki urakoze Madame Esperance kiriya cyemezo kinashinga amategeko ya Union Européenne ni icyemezo gishimishije ni icyemezo kimaze garagaza yuko cyagaragaje ko isi yose imaze kumenya Kagame uwo ari we ibi tumaze iminsi tubibwira abanyarwanda ikiriya cyemezo bagifashe nyuma yo kujya impaka kwifatwa n'ifungwa ry'umuturage w'umubirigi witwa Paul Rusesabagina mu by'ukuri kuko ubirigi ari umunyamuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'i Burayi akaba Rusesabagina ari umuturage wo muri Europe n'uvuga w'umunyaburayi wa European Union icyo nshaka kuvuga so iriya parliament ifite uburenganzira bumuvugira nk'umuturage wabwo ikintu cya mbere
nuko bibukanyije ibintu byinshi, basabye ko habaho iperereza ryigenga ku ifatwa rya Paul Rusesabagina. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko nibajya kuri iryo perereza bazakora na reference no ku zindi ka u Rwanda rwagiyemo zimeze nk'iya Rusesabagina. Nk'urugero, ntabwo bashobora gukora iperereza ku ifatwa rya Rusesabagina ngo mu gukora raporo yabo bazirengagize ifatwa rya Callixte Sankara, Callixte Nsabimana Sankara, kuko nawe uko Rusesabagina yafashwe ni nako Sankara yafashwe, ndetse ndakeka ko n'indege yatwaye Sankara ari nayo yatwaye Rusesabagina. Niba bikurikirana neza bakora iperereza bazasanga ari byo. Ikindi, ntabwo abo ngabo babiri ari bo bonyine Kagame aje akidinapinga. Hari abantu nk'aba Joel Mutabazi, hari nk'abantu nk'aba Kalisa Innocent bakidinapinze kuva Uganda bakajyanwa mu Rwanda, ari nabo banavuyeho n'umupaka w'u Rwanda na Uganda kuba ufunzwe kuva mu kwezi kwa kabiri mu 2019 kugeza uyu munsi. Muri iyo raporo nanone baravugamo yuko hagomba no gukurikiranwa gukora iperereza ku iyicwa rya Kano Patrick Karegeya. Icyo ni ikintu gikomeye. Bakongera bakanavugamo no gukora iperereza ryigenga ku iyicwa ry'umutagatifu Kizito Mihigo, bisabwa n'inteko ishinga amategeko y'ibihugu y'Uburayi, Union Européenne. Ni ikintu gikomeye Spera, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu cya kabiri basabye ko iyi ni ingingo nabonye mu ngero ya 6 yuko Paul Rusesabagina agomba gushyirizwa, niba afite ibinaregwa, agomba gushyirizwa ubutabera bwigenga, agomba guhabwa ubutabera bwigenga. Urabibona, iyo bavuze ngo guhabwa ubutabera bwigenga, ntago bashobora kubigira impamvu bashyira mu nyandiko basaba, mu gihe bazi ko ubwo butabera bwo mu Rwanda bwigenga. Babikoze bagaragaza ko niba hari icyo u Rwanda rurega Paul Rusesabagina, rwagombye kumurega mu bihugu bifite ubutabera bwigenga. Ni ukuvuga nk'Ububiligi, ni ukuvuga nk'Amerika, ni ukuvuga nk'ibindi bihugu bitandukanye bizwi byo Rusesabagina yabarizwagamo, bifite ubutabera bwa nta makemwa, butari ubutabera bwa Kigali. Icyo ngicyo kiraho, bivuze ko batabwizera, batanabwemera. Mwibuke ko n'ejo n'abanyamategeko be bahakanye ko batazaburanira mu Rwanda, kuko ntabwo umuterorist ashobora gufata umuntu amukidinapinze ngo narangiza ngo amuhe ubutabera. Ntibishoboka. Kagame ararisika kuba mu minsi mike agiye gushyirwa ku rutonde rw'abaterorist bari ku isi, ndetse ashobora gufatwa nk'uko umuntu witwa Osama Bin Laden yigeze gufatwa na leta ya Amerika cyangwa n'isi yose. Kuko ibikorwa Kagame akora bya kidnap ntushobora kubitandukanya n'ibikorwa bya Al-Qaeda. Ibikorwa Kagame byo kidnapping no kwica batavuga rumwe nawe ntushobora wo muri Europe, n'uvuga w'umunyaburayi wa European Union. Icyo nshaka kuvuga, so iriya parliament ifite uburenganzira bumuvugira nk'umuturage wabwo. Ikintu cya mbere nuko bibukanyije ibintu byinshi, basabye ko habaho iperereza ryigenga ku ifatwa rya Paul Rusesabagina. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko nibajya kuri iryo perereza bazakora na reference no ku zindi ka u Rwanda rwagiyemo zimeze nk'iya Rusesabagina. Nk'urugero, ntabwo bashobora gukora iperereza ku ifatwa rya Rusesabagina ngo mu gukora raporo yabo bazirengagize ifatwa rya Callixte Sankara, Callixte Nsabimana Sankara, kuko nawe uko Rusesabagina yafashwe ni nako Sankara yafashwe, ndetse ndakeka ko n'indege yatwaye Sankara ari nayo yatwaye Rusesabagina. Niba bikurikirana neza bakora iperereza bazasanga ari byo. Ikindi, ntabwo abo ngabo babiri ari bo bonyine Kagame aje akidinapinga. Hari abantu nk'aba Joel Mutabazi,
hari nk'abantu nk'aba Kalisa Innocent bakidinapinze kuva Uganda bakajyanwa mu Rwanda, ari nabo banavuyeho n'umupaka w'u Rwanda na Uganda kubufunzwe kuva mu kwezi kwa kabiri mu 2019 kugeza uyu munsi. Muri iyo raporo nanone baravugamo yuko agomba no kwikiranwa gukora iperereza kwicwa rya Kano Patrick Karegeya. Icyo ni ikintu gikomeye. Bakongera bakanavugamo no gukora iperereza ryigenga kwicwa ry'umutagatifu Kizito Mihigo, bisabwa n'inteko ishinga amategeko y'ibihugu y'Uburayi Union Européenne. Ni ikintu gikomeye Spera, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu cya kabiri basabye ko iyi ni ingingo nabonye mu ngero ya 6 yuko Paul Rusesabagina agomba gushyirizwa, niba afite ibinaregwa, agomba gushyirizwa ubutabera bwigenga, agomba guhabwa ubutabera bwigenga. Urabibona, iyo bavuze ngo guhabwa ubutabera bwigenga, ntago bashobora kubigira impamvu bashyira mu nyandiko basaba mu gihe bazi ko ubwo butabera bwo mu Rwanda bwigenga. Babikoze bagaragaza ko niba hari icyo u Rwanda rurega Paul Rusesabagina, rwagombye kumurega mu bihugu bifite ubutabera bwigenga. Ni ukuvuga nk'Ububiligi, ni ukuvuga nk'Amerika, ni ukuvuga nk'ibindi bihugu bitandukanye bizwi byo Rusesabagina yabarizwagamo bifite ubutabera bwa nta makemwa, butari ubutabera bwa Kigali. Icyo ngicyo kiraho, bivuze ko batabwizera, batanabwemera. Mwibuke ko n'ejo n'abanyamategeko be bahakanye ko batazaburanira mu Rwanda kuko ntabwo umuterorist ashobora gufata umuntu amukidinapinze ngo narangiza ngo amuhe ubutabera. Ntibishoboka. Kagame ararisika kuba mu minsi mike agiye gushyirwa ku rutonde rw'abaterorist bari ku isi, ndetse ashobora gufatwa nk'uko umuntu witwa Osama Bin Laden yigeze gufatwa na leta ya Amerika cyangwa n'isi yose. Kuko ibikorwa Kagame akora bya kidnap ntushobora kubitandukanya n'ibikorwa bya Al-Qaeda. Ibikorwa Kagame byo kidnapping no kwica batavuga rumwe nawe ntushobora kubitandukanya n'ibikorwa bya Al-Shabaab. Ibikorwa Kagame akora byo kidnappinga no kwica ntushobora kubitandukanya n'ibikorwa bya Boko Haram iri muri Nigeria bari ba terrorist. So ni ukuvuga ngo ikindi abantu bagomba kumenya, isi ifite uburyo ikoramo. Mbere yuko inama y'Uburayi yicara, ni ukuvuga inteko ishinga amategeko igafata icyemezo, yarabanjira reka habaho iriya nama kariya kanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bwa muntu, gahamagaza Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda, wa leta y'u Rwanda, barabakemanga babereka uburyo bicamo abantu, babuza abanyapolitike kuvuga, bakidinapinga abantu, byose barabirangiza. Iyi nama ibigira nka reference inteko ishinga amategeko yabigize nka reference, inabisubiramo byose, iranarenga, ivuga no kuri mapping report. Ubyumve neza, ivuga no kuri mapping report, ivuga uburyo u Rwanda rwisobanura. Urumva? So ibi ngibi bivuze yuko amahanga amaze kumenya Kagame 100% kandi amaze no kumukaraba. N'ibindi inteko amategeko ishobora kwicara igafata imyanzuro nk'iyi bitigeze bibaho, ni ikintu gikomeye. Nubwo tugomba gutegereza ibikorwa, kuko iriya ni inyandiko, dutegereza ibikorwa bishyira mu bikorwa byo tuzarebesha amaso. So ikindi nakwibutsa abanyarwanda, bakomeze bakore, bakomeze bavuga ibitagenda neza, bakomeze bavuga no mu ndimi zose bazi bashoboye. Abanyamahanga barushaho gusobanukirwa ibibazo biri iwacu. Niba Union Européenne ikarabye Kagame, Ubwongereza nabwo buherutse kumukaraba ejo bundi, murabyibuka. Nabwo Joe Biden ari buzuyaze
gufatanya na Union Européenne n'Ubwongereza kugira ngo Kagame bamufungira amaboko inyuma. Mu minsi mike ibi ndabivuga mu byumve, Kagame araba ari kukandoya, n'abari abajenerali baraba bari kukandoya. Ni ukuvuga ngo Rusesabagina bakidinapinze bamukuye muri Amerika, bakamushukashuka bakamujyana i Burayi, hariya mu Saudi Arabia, bakamujyana mu Rwanda. Yes, ameze nka ya mpyisi. Ni ukuvuga ngo ni nka ya mpyisi yamize ibuye rishyushye ritukura, yagera mu kanwa igashya, ikavuga ati ncire inyama kuko ritukura, ikongeraho iti mire umuriro, ikananirwa kuricira, ikananirwa no kurimira kuko ryakagumuro ritukura. Urabibona? Niko Rusesabagina agiye kubera Kagame. So Kagame ukurikije imyanzuro y'inteko ishinga amategeko ya Union Européenne, bimeze nk'aho mugani wa Kinyarwanda bavuga ngo ushaka kwica imbwa ayitegera ku mayezi. Ushaka kwica imbwa ayitegera ku mayezi. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kwica imbwa uyitegera ku cyo ikunda. Nicyo bivuze. Murabizi ko iyo wishe ahantu inka cyangwa se kuri busheri cyangwa imbwa ntizitana n'aho hantu. Imbwa ntishobora kubura aho hantu hari amayezi, iza ihunahuna ishaka ayo kurya. Urabibona? So Kagame gukidinapa abatavuga rumwe nawe yari yarabigize umuco, ni nacyo afatiweho, nicyo cyuho afatiwemo. Ni nayo mpamvu mu myanzuro y'inteko ishinga amategeko bavuga bati hagomba kuba iperereza ryigenga ku buryo Rusesabagina yafashwemo. Hagomba kuba iperereza ryigenga ku iyicwa rya Colonel Patrick Karegeya. Hagomba kuba iperereza ryigenga ku iyicwa rya Kizito Mihigo. Urumva bizakomeza bifate iryo perereza nibarikora, bashake n'andi makuru supplementary yo ku ruhande agaragaza ko ibyabaye kuri Rusesabagina atari wenyine, igaragaza ko byabaye no kuri Sankara, Kalisi Sankara, igaragaza ko byabaye no kuri Joel Mutabazi, igaragaza ko byabaye no kuri Kalisa, byabaye ku bantu amagana n'amagana bakuwe muri Uganda bari kidnapped nk'uko Rusesabagina byamugendekeye, benshi barishwanaga muri Rweru. Urabyumva? Ibi byose bifite icyo bivuze. Ni ukuvuga ngo iraporo zizakorwa zigiye gutuma Kagame abambwa mu byumve neza. Kagame yazigizemo uruhare, nizo aje akora byandikwa. None icyo bagiye gukora muri iyo research yawe ni summary. Ni ukuvuga ngo ni incamake y'ibyo Kagame aje akora bijyanye no gukidinapa, bagaragaza yuko Rusesabagina atari we wa mbere bibayeho. Urabyumva? So nicyo namvuze, Madame Esperance. Urakoze cyane James Munyandinda. Abanyarwandakazi, mwari mukurikiranye radio televiziyo Ubumwe. Ikiganiro cyacu kiri ku musozo. Nkaba ngushimira James Munyandinda, ndagira ngo nguha akanya niba hari icyo ufite cyo kongeraho. Ijambo ni ryawe. Murakoze Madame Esperance. Ndagushimira nawe ko wantumiye no kuba wifuje ko tugira icyo tubwira abanyarwanda nyine. Nkaba nsaba abanyarwanda yuko bagomba gushyira ikirenge mu cy'abadamu dufite batubereye intwari, baturusha ubutwari, barusha abanyarwanda benshi ubutwari. Ndavuga abadamu nka Madame Ingabire Victoire, ndavuga Madamu nka Idamange, ndavuga abagabo nka Bernard Ntaganda, ndavuga abantu nka Barafinda batinyuka bakavuga bari mu gihugu imbere. Icyo abanyarwanda bagomba gukora ni ugutinyuka kuvuga ari benshi. Nibakoreshe social media, nibatinyuke gukoresha YouTube, nibatinyuke gukoresha WhatsApp, bohereza za audio, bohereza ibitekerezo byabo. Nibatinyuke gukoresha za Facebook live,
urabibona. So nibakoreshe social media uburyo bwo gukora impinduramatwara mu gihugu cyacu. Kagame atinya ukuri kurusha amabombe ya Katyusha. Kagame atinya ukuri kurusha amakompora ya RPG cyangwa ya recoillance. Nimuvuga ukuri, murebe ko Kagame adahananuka, murebe ko amahanga adafasha abanyarwanda, kuko nabo bifashije batinyutse kuvuga. Nimumvire inama mugirwa n'abantu nk'aba Victoire Ingabire n'abandi banyarwanda batandukanye. Ushobora gukora ibyo ushaka uri mu ishyaka cyangwa utari no mu ishyaka nka Idamange. Idamange ibyo akora byose ndamya ko uko anabisobanura neza nta shyaka na rimwe arimo. Yewe natwe kumuvuga ntitumuvuga ko ari mu ishyaka runaka, turamuvuga kubera ubutwari bwe, turamuvuga kubera ibyo yabashije gukora. So muri make nicyo naba mvuze, nkaba ngira ngo mbasezereho. Murakoze. Urakoze cyane James Munyandinda. Abanyarwanda abanyarwandakazi, inshuti za radio televiziyo Ubumwe, turashimira cyane abadamu bahagurutse, tukaba twiyama Tom Ndahiro, umumotsi wa FPR, hamwe na Bizimana Jean Damascene, batondagiye uriya mutegarugori bakamutuka, bakamusiga ibyondo, bakavuga ko apfobya. Uriya mutegarugori aravuga ukuri, ahagaze ku maguru yombi. Ariko mwebwe muragiye bwaho mwitwa ko muri abagabo, mwagakwiriye kuvugira abababaye, mugatangira mukamutera ibyondo, mukamutuka, mukamusebya. Banyarwanda abanyarwandakazi, muhaguruke mushyigikire abadamu, abagabo, aba bose bahagutse bakanga akarengane, bakavugisha ukuri. Ibyo byo kwirwa babakangisha ngo mwapfobeje, upfobya jenoside n'uwayiririyeho, n'uwo yagaburiye atanazi nuko yigize yagenze. Mwirinde ubwoba, muvugisha ukuri. Ingoma y'agatsiko izagenda yirukanka, ariko ntabwo mugomba gutinya ukuri, ahubwo mujye mutinya ikinyoma. Banyarwanda abanyarwandakazi rero, dushyire hamwe, dukorere hamwe, dufashe abanyarwanda bari mu kaga, bari mu kangaratete, kandi ukuri kuzatsinda. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, naho ubutaha muramuke. Ugaruke yarutaganira, ugaruke mugore nkunda we, ugaruke mugore mwiza, ugaruke kibungenge, ugaruke kibuzabwenge, ugaruka se shishigaje, ugaruka kalini gamba